بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنارد خوشتوی صلاة سرهابن و هرت خير و خوشیادابن. مروف دچوا رونهیا حقیقت بینید. حقیقت الویره لك ما فتر بحث و غیبه یا رب العالمین بما بحث کری کو خود بخوجی غیبه. رب العالمين بالقرآن دا قالك بحثي غيبي كري. پیغمبر عليه الصلاة والسلام قالك بحثي غيبي كري تشتي نبين تشتي نديار هان مصطلحات علمي يعني هفشرخ تش ميتافيزيقي بيتن وتش باراسايكولوجيا بيتن او تشتي مروخ نبينت عالم ما وراء الطبيعة او جهانا بشت سروشتي را بشت دنيا را جهانك زور قالك برفرها اگر چه نبیتن خودی بخو دوی جهانا نبین دایا خودی الپیش جابت ما اگر خودش هند مستره بچه تشتانه ایتا دیتن مروف وقت دیهی تا آستکی جوان آستت روحیت پیش کفتی افتشتال دف مروفی بیتشتاکی زور طبیعی کتو بیجی از خودت بینم وكيوي صحابي وكيوان أولياء وقت تقولي أجر پرده دناف برا منو خود دا بيت راكرن عنكو پرده غيبه يان رب العالمين هيزا ديتني بدأت مروفي قوة البصر بدأت مروفي مروف دي خدو غيبياتا بينيتن روح مروفي جهتاوي أستي أجر روح جهتاوي أستي روحيات لشيتا دا روحيات دليتا دا روحيات عقليتا دا روحيات همي أندامت لشيتا دا روحيات همي شانادات همي خليادا روح دي بيشتتا از خدد بينا هذا حنير أبا الفيري تشتي عنتيكا وقالك عجيب أبا الفيري روح جيب خو غيبة بلي تشنكي مروف روحي جيت مروف روحي زيندية روح دي بيجيتن از خدد بينم عقل تجد بجاس خدد بينم اف کسی هندک جای سرداد شو یام بیت اس من باوریب خودینینا یام فرشتانینا یام غیبیاتا نینا روحاویا پاش کفتیه وی پروردار روحی ندا برخو عقل خوشی ندا شولی دوستی هزرا خود وجود خدا نکریه هزرا خود چون خدا نکریه دهاتی خدا نکتا نزانید شکیوه هاتیه بوچه هاتیه بکی و چیتن اوت هزراوی دانینه جبر هنده جیتو بر خوب ده روحاوی دبیتا روحکا پاشکفتی جی مزن ترین کاروان جیانه کو کاروان غیبه و کاروان برف خوده و چون مروف برف خوده و بچیتن دی چکا واگهی تا بیاستی جبرائیلی پسیاش پیغمبری کر علیه الصلاة والسلام پشتی گوته اسلام و ایمان چیه 11 رکن بگوتن 5 ركنة إسلامي بقولن 6 ركنة إيماني بقولن أبي يازده جبريل عليه السلام لويرينا راوستيا قلت يا محمد عليه الصلاة والسلام فإحسان شتشته پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيناسه وتعريفك دا إحسانه همي غيبة قلت أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صحابي ترين اشتيبون وجبريل خوجي غيبة بل او غيب رب العالمين وصى حسكر سنگ رنگي مروفكي هاتت نفس صحابيا دو همياجي ديت وتان تعبد الله كأنك تراه غيبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك غيبة انكو مروف بكويتت ناف بين هردو مقام دا هردو منزلا دا منزلا مشاهدة ومنزلا مراقبة منزلا مشاهدة تأخذ بروحها خو ببيني منزلا مراقبة روحاتا قناعتك مطلق بوتشي بيت خدي تدبيني تن اجبري جفيد اسبيكي اف احسانه اف منزله ببنى الروحه هر يازد ركن دي هر 6 ركن ايمانه هر 5 ركن اسلامه اف احسانه ببيتا روحه وان اگر بروحه وان تباوري انا السرفي اساسي تعبادت كر السرفي اساسي شك تدانينا ديجه هي دون حقيقته رونا هي حقيقته حقيقة غيبه تدي زاني وتدي بيني چار تشتت هين
ویتن مروف مجاهده نفسه خو بکت برانبری وان چار تشتا حتی ببی شوان کسا تو بروی چنده وبچ تو بروی کاروانی وبچ آن اف هزار روحی بوتا چه بیتن هیک شوان حجاب ام بيجين پردنه ناوین امروی خودی دا هندک پردنه هندک حاجزن یت ناوین امروی و غیبه دا اف غیبیاتت همی مجال جانه دا یک شوان او حجاب او پرده دنیای و مالی مال و دنیا پاره و دنیا سردلا گلت شرینن بردلا گلت شرینن گلک جارا دنیا گلک جارا مال دبیت سبب هنده کو مروف خود نبینید مروف باشی نبینید مروف کاریگریا ایمانی نبینید السر خو مروف غیبیات نبینید نو به کارتی کرنل مروفی نکتن اوه ایک دو هنده جارا هندک تشتی های ام بیجنی منصب یان جاه یان پشتگرمی یان خمازن کرن اف مروفا یان مکانت دنیای دا هنده جارا مکانت آته جهت منصبت مسئولیت آته ولتت کتن تماما تخونش کنی بوان تشتی خودت ویت یان خودش ترازی بیت یان تو برف خودی بچ هنده جارا تقلیده تشتکی کورکیه دیکو بابته حوالته ملتته بیعته جینگه تا وصا چوب کورکی ویچ هنده نزانیتن یا شیوه هما اسلام اوه هنده نویجا و روژا و بگریتن و بشتم زگفته و نزانیتن دنیا اکادی جه عباداتا دنیا اکادی جه روحانیته دنیا اکادی جه محبت خودی یا هی ذات برو بکتن تماما تقلیده و چاولی کرنت مینتت چارچوبه که گلک طنگده و گلک حقایق يتهين هشتا نزانيتن هر وصا هندك جرى هندك مسائل نفسينا مسألة نفسي مسألة الشهوات كاريجريا الشهوات السر مروفي هر چه شهوات بيتن وبتنوات تايبات شهوات نفسي وشهوات جنسي السر مروفي هذا همي دبنا جهة هندي بنا حجاب بنا ستار بنا پرداد بنا حاجز بنا دیوار چن افت بیجیه ناو بیناتا ندیتنا حقیقته ندیتنا غیبه ندیتنا کاریگریا خودل سر دنیای ندیتنا کارت کرنا فرشته و ملیاکت سر جیاناته تو نابینی اگر تو وصل معناوی دلیتا یرقه دل پیسه دل تجی قریجه دل تجی گنها اف حاجزه و اف حجابه هم یتشبون یتکفتین سر برواج مجاهده برانبری وان تشته هم یاد بگیرید یان تو بر خدا وان تشتید ما گوتیم شمال و دنیا بیت چه مکانت بیت چه جاوله کرم بیت چه مسئله نفسی و جنسی بن تو بدیتنا که اسلامی برای خوب ده حدود الشریعتی دا تطبیق که مجاهده خوب که سر خرابیت و خرابیه پینکی تو دیگه خوده به خودش درازی بیتن اف پردارش ناکویتت ناف بیناتو خوده ده هر وصا هيك شوان تشتت سلكي كمروف برف خده ببچيتو تجد بمروفي كشف بيت زنايت روحية تكرينا درجات يتكرينا بلا بلا زنايت روحي اف چنده يتكرينا بلا درجة ايكي اويا مروف دوان حالتا دا ويت بكويتت حالتا كي دا خوش بير بكي تو برانبري خده خوش بير بكي تو نايا بيراخو وقت تو چت عبادتي دا وكيوي صحابيه وقت قلت هكا هوا بيتن بيما جيبكن كوبوي ايش هيك قد بو فيت جيبكن وقت شمت نفيجي دا انكو تو وقت شات عبادات دا انت هزراخو حواسا ودنيايا ودالغا وساوسا وتصورات نكي كذيت حالتك فناء دا جر رب العالمين فناء افيا يعني تو خوش بير بكي وصا خلقت نجهيتن فناء افيا تو خد بنايك حاشا و تشتكي جلك خرابه اگر هندك هزرت سردات شوي هو صاحبن تو خوش بير بكي تو مين بتني روح الجل رب العالمين هذا درجه ايكي درجات رب العالمين مروي جهيت نبي استي جزءكي پارچكي جغيبيات ابو مروي ديار كتن او جي اگر خدي ويا دبوتا ديار كتن كرمك رب العالمين دتتا الهامك الصادق دتتا تتزاني صديصت
تشتكي درسته رؤيا صادقة ديداتتا رؤيا خونك تشاك ديداتتا دعايتا دي قبيلك توفيقاتا ديداتن قبولي ديداتتا اتواقعي دا يعني تشتكي دي بوتا دياركتن تشاو بو أولياء خو دياركية درجاسية أذا مروف تشتيب تشاوي خب بينيتن تشاو جبرائيل عليه السلام هاتا دف پیغمبري عليه الصلاة والسلام صحابي لويربون همياديت وجبرائيل غيبة بلا همياديت سرنجي مروفكيو پشتی هنگجی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوت الصحابیه اذا جبرائیل بو هاد بو دین هوانی شهوت دا او بسیارت شمجید کرن جبر هنده یان اسید بن حضیر یکش صحابیه قرآن تخوینیتن وسط خوینیتن و دنگه که خوشتینی خوینیتن ملائکت این گوه خود دنه حتی این نبحه و شاوی جدنگ دواره و حیوان راد بیتبه بری خودته هندک روناهیت کسک چون عسمانه كرشيتن بشتي نجي تشدف پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أبديت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجيته أو ملائكة بن هاتن قوي خد دنج قرآناتا خنزم كر أجا توي بردوان بيداينا سرد وشكاتا رين خاري عوصا رب العالمين نشا مروف بدت خلال وان مسائل روحي دا ذيتن مروف هنجي هاشخو هبيت ما تخلكت بوري داغوت مغرور نبیتم وان تشتا اگر او بمروی چی بم پتر شرمش خودی بگاد پتر نزیک خودی بیت پترش خودی بترسیتن پتر زانیتن او رب العالمین درگیت خیر و برکت بوکرن خالق عبد عسمانا گوتی او تو بیا یکش خوشتویا ویت مروف چند شرمش خودی بگاد هر واسه چندش خودی بترسیتن زانا و عارفت بسلمانا اولیاءت خودی ادبیجن هندک تشتی های ادویری که دا ویت تو بردوام کار بینی جلتبن هندك صفات وهندك صالوخن ويتن الجلتبن هيك شوان هالشار بتشت اشتادا اتهام رب العالمين نكي هر خلاتي وخرابيك هبيت اتهام نفسه خو بجي وهر باشيك هبيت بيجي خودي دامن بيجي يا ربي خرابيش منا باشي اشتيا هر وصا اگر تشتكي خراب جهات الركاتل ضيف قانين عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الضيف بتشي ذي حدي راوستي هر وصا هنديت بشيء سوء الظن بنفسه خو بدفان موقف هذا نب خلكي جينا تشبي تبدي جبلي خدي هر بتشري كنا تشبي خلكي جينا تشبي تبدي چونكي اوجي قلنا هيك هر وصا علماء بيجن البردرجه خدي راوستا اخبرك قال لك جوان بيجن الزم بابا واحدا تفتح لك الابواب بردرجه هيك راوستا دي همي درجه بوتبابن بحث درجه رب العالمين يا بجن اخضع لسيد واحد تخضع لك الرقاب تنه تو خبشكينا بو خديب تنه خدي بيت سرما سميانو سردار سروريتا خدي بيت پروردگاريتا دي همي دنيا برفته بيتنو دي خدي قبول دتتو تو دي بي السرور بيتو حسكي يان حسنكي تو دي بي السرور سرور او تنينينا قيادة سياسي بكتن سرور او تنينينا قيادة عسكري بكتن سرور او وقت خدي قبول الدتتا خدي دعوات قبل كت خدي دعوات قبل كت خلك جوه خد دتتا ضيف نصيحتي تتت ضيف آخرني تتت علميش تورجيتن تو مفايش خلك بيني ها سروريا مظن أذيا عالم مفاي شمروفي بينيتن أوصى أبواريكا فان شنجستا وان بنياتت ما قوتين اگر مروف يبردوان بيت درستي وان هستا بكتا ناخ بكتا درون بكتا الروح بكتا هستو هنا سابقو قال بجي تمشاب روجا خطي در روشن بيركت تريار يدخل سرزيدكت بكتا السيستم بجيان اخو رب العالمين دي نور حقيقة نشام روفيدات حقائق الدنيا بيجي يتزانستي حقائق قرآني حقائق زانست الدنيا دا إعجاز دين شامرو فيدتن تجلك مجالات الدنيا دا أنفس آفاق دا هروسا رب العالمين نهنية نديار يتخلكك مزانيتن دين شامرو فيدت شاونيشا أنبياء وأولياء خداينه دعش خديت كين رب العالمين شما قبيلكت رب العالمين بدأت ما بكت خوش تبيت خو دنيا وآخرته دا والحمد لله رب العالمين